Makanya ko ni don Dimapur train station inang wada ka Jaksong Jongi Banlej siapo Dibrugar Kawai ke distrik po Assam Banlej Simanta ke Marathon tentang inang wad ya ka Jakashong ka Jongi bangin Syong sipo ka train. Oh, kacangnya. Rupo Sanupara. Tenang. S7 Life R tenang ada. Sopo Sunpo Nru. Nawat. Rung nawat. Pejun Rupo. Rupo. Mentangin lagi yang saya sepo di Brugar ke bakal badan po Assam dan ketinggalan lekai di hang ni tinggal ajan pohi ketinggalan lekai kan dan enggak art kandai tarik terus efek nada itu apa Pak ban petip sepi ba mentangi laya pohi ha di Brugar ketinggalan lekai ke benong ha di lejan la si art kandai tarik yang mata smith minsa hadi Brugar bat minyam de dasa sa dilejar dekat perlok dengar kalang bat sport lan ta na kermen skam ba ngala banyelek ka ha bar nga kremla banyelek ka ha nasna cross country ngala anot ndre nga khenjok te nga pasang hi banyelek ka ha la ki ha kasi ka banwan te nga pan kini kasi na figura ditaga kublay sibon berpilih ke sana dengan bos report bat mutarong nga pan sa kini kasi bat pinangya ke sana nga mangenla banyelek ka ha Di por kublay pi baro. Ya lo la poe la ya. Pero. Mentang la poe po di Brugar. Tisnang ne pade kajaka la kai kajangai kumba. Sikentai eng isong nak kali teng haban sa shwa shapo di Brugar. Teng salet pathakoi kasni syadu sha dilejan pade kajaka badon kajing la kai. Tang haban lewat sakayim daksa simit ngepo di Brugar hi nang lewat eka Jakarta tinggal sang simit dan ngepat bisa mi masai step Malaysia dulu jam nah yuk kamera Jakarta isim kador kaba kendai spak simit artli ki Jakarta tengok sim nak sim no bat ko kamranta mentang ya ban mino ban le sepo dulejan ke jaga kabon ke singgel kai ngasai kasing art nai tarik kami nang na jang san ko di Brugar pan sim ta ka bos ke jing kai ke ba so punya ta dai ben put yang lepas haban leg sepo station menlewat bos Malaysia Dilejan yang jangan pintang yang wat kecaka kadon hujan ni pada jangan san ha cake 1000 fix
Nila poy ka jaka pate panela kai te ngase akan du pate phi la shai kasni.